السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد، قال لي خشكبر البراهيه في مشخدي تعالى أوه رب العالمين رحمة مودي بابت موك السكارت ما هركسك حق السر ما هبي الدعاب بكين يا ربي تهم ياش أهل رحمة حسب بكي يا ربي جيانك خوش ورحت وبختور برزقي هم يا بكي يا ربي ديري بلا مصيبة الدنيا وقيامته بكي يا ربي جنج وجحيل وكتشكرت مهم يا بريوام دي باشيه وقنجيه بريواش خرابيه دير بيقي يا ربي إيماني تجي دلي هم يا بك يا ربي فيانا خو فيانا قرآن خو فيانا پیغمبر خو بإخي دلي ما هم يادا
یا ربی تو مهمیاب که برایت ایک برایت ایمان کو ام دنیا دا و قیامت دا مفاجئه ببینیم گلی خشکو برا ایکش اساسیات دوی دینی اون ویانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم ایمان دا کامل ببیتن توید ویانا خود تعالی بیت پشتینگه ویانا پیغمبری بیتن صلی الله علیه و سلم شنی ویانا دیتر تین دل انسانی دا دی بابا و مال و عیال و اوان تشتی دی خرکت هین پشتی ویانا خود تعالی و پیغمبری صلی الله علیه و سلم لو حادثه که دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام الگل صحابه بو امام عمر بسیار جید کرد و تأکید کرد که فعلا ویانا پیغمبری پارچکش ایمان آن نه جا گوتی یا پیغمبری خودی از حشتت کم بس من نفس خواه يعني بترتدد فيتن قلتي ليس الآن يا عمر قلتي إيمان نلفري إيمان بشتي فريه تفيت مروف حش خود تعالى وبيغمبريش همي تشتا بترتر بكت حتىش نفس أخوة بترتر بكت وقتی قلتي والله يا پیغمبری خودي من توش رح خوش خوش تربي قلتي الآن يا عمر يعني فيانا پیغمبری صلى الله عليه وسلم ایکش اساسیات ایمان کو انسان ایماندار تفید ویانا پیغمبری صلی الله علیه وسلم اش خوب خوشتر جی انسانی بویتن و شمال و عیال و تشتی دیتر جی همیا بترتر بویتن چکو او درگه میه بو بحشته صلی الله علیه وسلم اگر خود تعالی اف پیغمبر بو منها نارتبا و اوی پیغمبری بو ما اف دینش شلو و نکر با و نشا من دابا افرو که هر یکش ما خودی زانید که دا عبدینیا چی کن خودی تعالی زانیتن هر یکش ما دا چه شکل و چه شیوه بید وقتی ام افرو که خلکید بینن اوی عبدینیا داره کید کت و صنم کید کتن و مروف کید کتن و شهوت کید کتن آن ایمان بچتش تادانین هر وکو هر حیوانه که دیتر خودی تعالی خلقیت کری همایت خود و ود خود و شهوتت خواه بی هزرا خواه بکد و تو سحکه خواه تو خالق خواه اوی عرض و عسمان دانان دی تونیاز تو عبدینیا ویبتنیت کی تو عبدینیا شهواتت خواه تو عبدینیا مروفانه کی تو عبدینیا خر فضلوی پیغمبری صلی الله علیه وسلم افضل که نشامه دای لوا ویاناوی تویتش همی ویانا پتر بیتن دل مدام دا اگر انسانک بر دلمه شیرین بیت و یه خوشتوی بیتن تویت استشتکی جب زانم گلک گنج جو حیلت خواه اگر نیکم پسیار جب کن هر کسی که اوی سوشیال میدیا گلکت معروف آن اوی فوتبول گلکت نیاز آن اوی استرانات بیجن احتمال جیاناوی خیره گیری بوده بیجیتن بیجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناوی چیه درستای ناوی پیغمبری صلی الله علیه وسلم نزانید سالا چنده بویه پیغمبر نزانیتن کنگی مریه نزانیتن چی کریه وی پیغمبری چش جیاناوی نزانیتن اگر انسان فعلا حشیکی بکد توید تشتاجی بزانیتن چاوه هکه الدنیای دا ام حشیکی بکین یه مشهوره و فیمسه و استاره ام معلوماتی توی خرکت شین کم بکین و بزانین و دی بو خلکی بیجین که لعبه که فوتبوله وید حش فوتبولت کن بره خده دی جیاناوی خرگه دان تبرسنگیته و کاچید کتن و چناکتن بوشی از دی ویزانم بوچی او کسی بیت سبب کم بته بحشت دا اسوی نمیاسم ای که دنیای ده احتمال چه فایده اینا گینته من بس چکو از حش وی یاریت کم که فوتبال آن هر تشتکی بیت حش استرانات کم ایک استران بیجه که مشهوره همی جیاناوی بزانم بس یا پیغمبری من اوی سبب بو من که اسبیب چما بحشت اسوی نمیاسم اگر از یه خلد بمو یه گناه بار بم و هند عمل من نبیتن که بیت سبب هندی از چما بحشت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گازید کت امتی امتی امتا من اینا خودت حتی وقتی چیتا اسراء و معراج جی و دیالک عدد دیجی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خازش خودت تعالی بکتن که امتاوی بهتا پاراستن قلت يا محمد ام دولتك كن كنتو راضي بي يعني دي هنداش امتاتا بين بحشت حتى تو راضي بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم راضينا بيت ايكش امتا ويجب چيتا الجهنم ويتصور بك وجاج بالهدي اوي هوصة تفيت ام باش بنياسين تفيت ام تشتكي جيانوي بزانين چاو او بيت اگري هندي اوي ريكي نشامدت الدنيا دا كود دنیای دا از سرفراز مود قیامت داجی
پیغمبر علیه الصلاة والسلام شفاعتی بو من بکت و براوانی الدف خود تعالی بکتن از چش سیرتاوی و جیاناوی نزانم ادبیم عیبه کریته یا کیماسیه بو ما وک مسلمان اگر ام نزانینش بر هندی گلک کافره نابجم دیتیل جیاناوی خرکا بزانه بس هم عندك تشتید بسيط جیانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم بزانه یعنی بزانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بری نبیتن با بوی امری خودی کرد یعنی دیکاوی یا بحال بو وقتی با بوی امری خودی کرد یعنی بزانه ناوی محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اش بني هاشم بسيط تريد اما بس افان تشتا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اش بني هاشم اش قريشه افان تشتت معلومات ام نابجمت قالك ديتيلا هرتيدا وحتى بابي بيستي وسيهج بركنا بس هم عندك تشتا ايك بهت بسياره من بكت ابزانم كيه ابزانم جيانوي تشاوبو يعني درس عبرات قالك تيدا يعني اگر انسان سال بو سال سرسيرته پیغمبری صلی الله علیه و سلم خطبه بجیتن در حق او تشتی گشتی ما جیانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم مرو در حق داناده بس عندك معلومات عام مرو في هبن يعني ابزانم وقت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوی بابوی امر خودی کر بو بری هنگی يعني پاش باب ببو و پشتی هنگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم الدف دیکاخا بو حتی عمری بوی 6 سال باب چو 6 سالیه دیک جی چیتن اجاشنی چیت دف با پیره خو عبد المطلب يعني بچی که ایتیمی را ببیتن یه به خدام بیتن يعني عادتا ایکش آریشت مازن دوا ولاتا دا اگر سنگل پیرنس بید جا چی دیک بتنی عیالی بخدان کتن باب بتنی عیالی بخدان کت ایکش آریشت مازن دوی ولاتی دا هکر دی باب هر دو نبر وشنی اف مروفه بیت اف پیغمبره اوی مروفی چه مواصفات هبون حتی خودی تعالی جی گرتی اشناف بشریتی خره که اوی بکت قاصده خواه و بوم دیار کد کنه تأثیر دیکی بو نه یا بابه بو نه یا با یک کسی نبو بلکو دانا خودی تعالی بو اف انسانه او کریارتوی کرین که مستحقی و مرتبه بیتن اموتو ازوتوجي لو تاخذ تعال بش ولكم في رسول الله اسوه حسنه هين همي جاول محمدي بكن صلى الله عليه وسلم معناه او تشتي ويكري امجي شيم بكين او جهورينتوي اخستينا جيانا خدا و جيانت خلقي دا ازوتوجي شيم بكين بس اگر درستایی بكين لو جل كافره ام پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بن ياسين پیغمبر عليه الصلاه والسلام وقتی بوي دو جنکاش بیلی دیکاوی شیر دایه یا اولی خدا ما ابو لهبی بو ناوی ثویبه او یکمین کس پشتی دیکاوی شیر دا پیغمبری صلی الله علیه وسلم پشتی هنگی حلیمة السعدیه یعنی چیروکاوی سیرت دا یا مشهوره که چندت فقیر و تهجار بون پشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم گل چوین چه برکت کتت مالا ویدا ووقت تشيتن حادثة شق الصدر يعني الويري قبيلة حليمة السعدية جبريل عليه السلام تيتا خالسنجي بيغمبري صلى الله عليه وسلم شخط كتن ودليوي فات كتن يعني أول عمليات دليبو بيغمبري صلى الله عليه وسلم يهات يكرنت في دنيا دا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام حتى وقت بويا بيغمبر جهة السنجوية ديار بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجا وقتی او تشتی بوی حلیمه ترسیه اجبر هندی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جاره کادی بو آمینای زفرانده و مال گل دیکا خواه حتی دیکاوی چو بر رحمه خود تعالی اش دف دیکی چو دف با پیری عبدالمطلب حتی عمری بوی 8 سال ال8 سالیه با پیری وی جیت مریتن شنی چیت دف ابو طالب ماموی باب امام علی چیت دفیو او پیغمبری صلی الله علیه و سلم بخداند کتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی چیت دف ابو طالبی باب امام علی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سحکت ابو طالبی حال ضعیفه یه لوازه خدان عیاله و امکانیاتت مادی نینن لو هست بمسئولیتت کت هست بهندت کت برپرست کت کتویت هاریکاریا مامی خواب کتن جبن هندت گهت عمر گنجینیه 15-16 سالیه که اکثر چیتت بیت شوان بو قریش و شوانتیت کت ده هاریکاریا
ما میخوا بکتون و عیالی بکت دا نبی تبارک السر ما میخوا و دا هاریکاری هست مسئولیت و responsibility هبو پیغمبری صلی الله علیه و سلم اری عیالت ما گنجت ما کچکرت ما چند ات responsible چند responsibility الدفعه چند مسئولیت الدفعه چند برپرسی الدفعه چند خمه اشوان تشتاتون چند بیجیتن از دهاری دی بابت خواه بکم آن بارک از سر دی بابت خواه یعنی جیانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم فیدی تشتاد بین پیغمبر علیه الصلاة والسلام نمونا مبو خدای تعالی بش ولکم فی رسول الله اسوة حسنه نه بس بهنده افزانم قال الله و قال الرسول و خلاص پیغمبر علیه الصلاة والسلام قدوه که عملی بو نبست عبادتی دا جیانا روزانه داجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمونه بو مهمیا لوا وقتی اسیکید بین بلا تو چندی تقوا بی چندی ایماندار بی چندی اهل مزی هر پنج فرضا بکی بس اگر بابتا مصرف تبکتن بابتش تبخیر تره برایته هاری تبکت جیان برایتش تبخیر تره لوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام روزه که تسحکتی ای گله که تمزگفتی و اینا پسیار کرد گوتی باشه اوی مال و عیال مانینن گوتی بله گوتی با کی چاف دتا مال و عیال اوی همی گاوال ویری گوتی برایوی چاف گوتی برایوی گلک شوی بخیر تره برایوی گلک شوی بخیر تره چکونا چه بید تو دنیای خرا که پهلی بجی والله بناوه دعوه بناوه دینداریه بناوه ویدیه و وی باری پهلی سر برای خواه آن سر باب خواه آن سر دیکا خواه و تو پال دی تیوی دنیای جی لو ايكش دعاية قرآن يويد بيشتم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دنيا وقيامتي هردوكا بيجرا وبيج وبريفا بناشي بيتنا إهمالا ويبكينا إهمالا ويبكي ولو أجي بيغمبري عليه الصلاة والسلام مصدرين وبهسترين دولات آواكر بچه آواكر نب قيامتي بدنياي آواكر شو تو دنياي آواكر مصدرين علم وظانين حتى أفروكا اف غربه و اف دنیای خر هی فضل بسلمانایه بسلمانا علم اساسی علمی دانان دو آوا کرد حتی که هر الجبره عالمه که بسلمانیا دانای هر سحکی طبی ابن سینا و يتوكيوي وابن رشد اوان اساس الطب داناند او افريكا خلق اتخينيتن يعني خر مسلمان اساس علمي دان ناچه بيت استهمال علمي بكم وبس بحجه هند ديني وابدي تنبل خانه بي ديانت تجاره تنبل خانه نبود ديانت جهه زحمتي جهه شوليه جهه كاريه جهه هند تبزاني تو برپرسي تو كاري خو بكي تايبت عيال و ذريت تمل في ولاتينا درفتك جلك مزنه خلق شولاطة شرقي دي 100,000 200,000 مصرف كت حتى تهيتا في ولاطي دا علمك وزانينك بخوار جريد تو يد في ولاطي دا ودولت هيش دا دي هاري كاريا تجي كد دي باراجي دا تتبس دا تو بخيني اري تشو حجت هيا تو علمي وزانين في ولاطي دا نور جري دي چه بيجي خودي خارو جا قيامتي اگر تو علم وزانينا نور جري دا مسلمان پیش کردن پی دا مسلمان فایده جی مفای جی بکن علم مسلمان چه ترانسفر بو اروپا مانی هوس گنج جهیلت اروپا هات نتناف مسلمان دا او علم زانین بو خائنان افریقا تو ید ویره دا تو درفتی راکه و بگیره و علم زانین ورگیره و منفعت بگه انسانیت و بشریت اسلام اویه اسلام اوان تشتاخره کاد گیریتن لوا گلی خش کبرا جیانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم بو مگل کافره کو انسان وی جیانه بزانیتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام من تلدف ابو طالبی حتی عمروی جهت عمره کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام الگل ابو طالبی چی تجاره کی بو تجارتی جی فیلی تجارتی بید گنجینیا خا پیغمبر صلی الله علیه و سلم من تیتن یاسین بالصادق الامین کو اوی رازگو اوی امین اريح چند صدق و امانت الدفمه هيا وك بسلمان افرو كأم همي ام چند ترازگوينه چند امانت الدفمه هيا تراست چند الدفمه هيا چند خلقي باوري بمه هيا اري وقت ام چين جها و عردا ام دروات كين انم راستيت بيجي امت امينين و جه باوريا خلقين ان جه هندينه كو خلق سسبشن بيتنشمه خلق بشيك بيتنشمه سحكنا تصرفاتت ما
جهه داخله ما جیانا وی پیغمبری هیلا و اخلاق و روشت و ادبیتوی ما هیلا ما هندك تشتي بسيط شوية هندك نفيج وروجي ما بخاجرتن بس او اخلاق او خدي تعالى وقت ما تحد پیغمبری ما كرين قلتي وانك لعلى خلق عظيم نقولتي تو چند بتقواي نقولتي تو مع العلم كسوة كي پیغمبری صلى الله عليه وسلم بو نفيج وروجا وعبادتي نبو بس الجل هندي خدي تعالى ما تحدوي باخلاقي كده شكو اخلاق وروشت او جلك الجرينجن او امتي بالامكان او امتي ان خاري لو پیغمبري عليه الصلاه والسلام تركيز السرفي بابتي كروجيانا ويخر او بو قال كافر ابو پیغمبر وقت عمري 25 سال وتوي عمري دا وخلكي مكه خركي تقول الصادق الامين من همي كافر من كسب الصدمان نبو هشتا وحي بو پیغمبر يجي صلى الله عليه وسلم نهاد بو بس هندك تشتفيت برنسبل يعني بو من وك شخصيات وك انسان بري بما بسلمان وك انسان تفيت ازي راس قوبم تفيت ازي امين بم وهكا بسلمان جيبم هشتا اكسترا تفيت بترتر او امانه وقتي اتشمل عردك الشولكم اگر از درستایی شولی خانه که معنوی اس امین نب اگر اس راسیه نبیجم همی گاوا حاجت بخابین مدر معنوی من راسی نگود من درو کرد گل خلکی و هو سال هر عرده که بیتید همی جانا خدا ام تفيت او اخلاق او روشته پیغمبری صلی الله علیه وسلم ام بخوار گیرین لو پیغمبری ما هر ادگنجینیا خدا اپوی ناویدا و اوی ناویجی مفایل پیغمبری کر صلی الله علیه وسلم وقتی اپوی اخلاقی هاتيا ياسين خديجة بنت خويلد كو بشتين جشي پیغمبري كت صلى الله عليه وسلم يا ظلامي وامر خدي كربو مالكي زور هبو يا دولة من بو وجنيك نش بچيتا تجارة سر هسباش مكيه بچيتا شامي يا بزحمت بوه وجا دائما خلق بخاد جت مالي خاد داوه چون تجارت بيت كرد وقتی گل ناو پیغمبری بوی صلی الله علیه وسلم پوی امانته پوی رازگویی او جیگر گوتی افصالت تو قافلت من امانتی تو هر تجارتی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام چی تا شام عمری 25 سال بو چی تجارتا خدیجه چی تا ویره تشتید خود فروشی تا وید اینان دین جاره کادی هندک تشتید دی پیت کریتن او پاره فایده کری و این تمکیه یعنی فایده خود دو قاطیت کتن خلکی قریشه وقتی تشتید خود برند فروتن دست خالیت هات نبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی بو چی دی دست خالیه ما به هر دی زفر ما به دا از وی پاره جاره کادی هندک تشتید دی پی بکرم کل مکیه و او رخو دور محتاج بن اینان دویره فایده وی بود دو قاط و هات وقتی خدیجه دیتی و بسیار خلامی خواه که رویل گل فرکری که چند انسانه که امینه چند انسانه که رازگویه چند دیپ رحمه چند دیهاری کاره چند بشوشه خدیجه اکثر اوی داخازا هنده کرد گوتی اگر تویجنه که بینی از حس کم شیبته بکم تو خدا نخواهی اخلاقی و روشتی گلک جارا یعنی در سکادی تره بومه ام گلک جارا شرم که اگر انسانی کچک هبیتن آن اودی بيجيتن والله إنسانك بسلمان يب أخلاقي باشي دين دار ببينم بيش والله من كتشك وهيك أفكر كتشك من راضي بيبدأ أزيك كتشك خادمي شو هند إنسانك باشا دفما وكي عيبك يا أجر إنسان وبيجيتن اگر تو به سیرت پیغمبری صلی الله علیه و سلم بالعکس انسان بو کچا خواب ببینیتن گلک ها باشترشن دید تو بو کره خواب ببینید چکو کچ یا به دست حالاتا وقتی چی تت مالکه ده اگر تو بزانی اخلاق و روشت توی ماله و عیالی گلکت باشن توی مرتاحی مطمئنی کچاته چو دستکی امین ده کرته اگر جنه که گلک ابدلوی نبود دشت وی جن که برده یعنی گلک اسلوب تین ظلام دست حالاتوی پیترترت خیزانه دا چیل گلک علاجه بس کیچ لو پیغمبر اساس هم بجید کیچت هوا و کی اخسینانه تو دیکیت ماله که دوجش بر هندی بزانه تو دیکیت کیش ماله دا کدی گنجیتن الگل آن لو گلی خش کبرا گلک کافره بزغری نوسیرته و سحکنه اخلاقی خو و کی اخلاق اسلامی لیفکین نه او عادات و تقالیدت ما گرتین دیری منهج خود تعالی دا و عمل قلب چی نو سحک دینت چید بیشتته خود تعالی چید بیشتته پیغمبر صلی الله علیه و سلم چشتدویت اوانا بکه نه اویت بیولا باب منو با پیر منو و اجدادت منو عشیرتا منو و اوان خرکا اگر دیف منهج قرآن و سنت نبید فایده ناکد اگر قلب بگنجید چه مشکل منینه بس اگر قل نگنجید
وگفت که قرآن و سنت او دیتر خرا کاتب تو بدانیا رخه که دین خود پرو به چکو دوی فایده که دنیای دوت قیامت دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی اساسی تعاملت کرد و پیغمبر ویژن که راضی بو مع العلم عمر خدیجه 40 سال بو عمر محمد صلی الله علیه و سلم 25 سال بو ورسه که به وجدانیا مجتمع افرو پیغمبر صلی الله علیه و سلم 25 سالات من تلقى خدیجه عمری 25 ساله و عمری 40 ساله 15 ساله شوی مستره کس نبیجیتن بوچی محمدی صلی الله علیه و سلم و یه بچیک اشنی جنکه که 40 سالی بینیتن بس دیشنی بیجن بوچی عائشه گلکا شوی بچیک تر بو و بو خط اینیتن یعنی سحکه بی انصافیه سحكي بوجدانية وهكا أنبهن جنكيت پیغمبري صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قد مستقبلي دا آين دا درفد بمشي بتشين سر جنكيت پیغمبري أجر چبو هر جنكا كائنا كا أجر چبو وچاوا بو دا مروف جانا پیغمبري دا عليه الصلاة والسلام باشتي بجيهتن بس توره سحكي مقصدا من أول تو كمبير بيا دو موقفن أم دي بحثي ويت كان أول فين پیغمبري بي بشكن بس بحثي ويت ناكن يعني هيك از بحثي اكيد بكم مفروضه تشتش كريدت هبيت وباشي هبيت از بحثي وان بكم وتشعي بقصيري جهبن از بحثي وان بكم هر دو كابيك كومباين بكم هر دو كابين مالجلك بس وقتي بس بحثي قصيري بكم معناه ايه نسخيه كاد لي من معناه ايه اسنيه من تشتكي خلت دفيتن لوا اسوان تشتا ادبيجمان تشتا ادفقو هزم زياترنينه پیغمبر عليه الصلاه والسلام بخديجه راضي بيتن ودجل جيتن حتى وفاة خديجة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بس أو جنها حتى تمري تنجي خديجة بشي وفاة خديجة شني پیغمبر عليه الصلاة والسلام جنها كاديت إنيتن تورا سحكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وفاوي بمال وعيال وخيزانوي چاوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خطوي مال داد گريتن پیغمبر عليه الصلاة والسلام پشتي جنت إنيتن المهم العمره 40 سالی خدای تعالی وحی بو پیغمبری علیه الصلاة والسلام فرید کردن. طبعا حتی بری وحی یجی بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرید کرد. عمری 35 تقریبا حادثه چید بیتن آوک راد بیتن المکه کعبه خراب کردن. بجا وقت اهل مکه خرق قرار دن کو کعبه آوا کنه بس شرط کی دانن یعنی حتی واناجی زانی پاره ریبای حرامه پاره حاشا دهمن پیسیه یه حرامه چکو خلکی ویره گلکا خدام بخواد اینان او عبد بخواد اینان دانشولی او پاره شوی حرامیت چید بو کرد ناف مال و اهمیه مصرف الخواد کر آنجی پاره پریباد دائی کدو بس وقتی هاتی نبیته چکو زانی او تشنه درسته گوتی ناچه بید هر کسی که حاشا او دهمن پیس هبن و او پاره بوده ناچه بید وی پاره بکتت آوا کرنا کعبه ده آن مثلا پاره ریبای ناچه بکتت آوا کرنا بیته ده هری که مال خوی خالص او حلال ات اینن دا کعبه پی آوا بکن حتی تگهنه بری رش وقتی تگهنه بری رش هر قبیله که دوید او بری رش بدان دویده بس با ليك كيفن هرب مالك دويت او شرف او نابوان بيدكو والله ما افبري رجدان او وجهي ليك كيفن نشن كس اويدي بكن اناد بيجن هر كسي كي به دفمو اويدي بكن ام دي بحكمي راضي بن پیغمبر صلى الله عليه وسلم توي وقت دات هيت حميد بيجن ام راضين بفي مروي عقلي وامانتاوي ورازغوياوي ام حميد راضين كو اف مروي حكميت ما بينما دات كد وقتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیت نافدا خیرت بیشن حال اومد داونه عبای خود راج خیت عردی بیشتی دی الله اوی بری دان تسروی عبای و بیشتی هر بنا مالکی رخک وی عبای دگیرن و بلند کن حتی دیگه مستوای پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بری راد کتن و دان تطویره وی آریشه بحکمه علاج کتن ولید کتن یعنی دیار بیتن عقل پیغمبری صلی الله علیه وسلم حکمتاوی بو آریشا چاره سرکرنی چاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یبشیانه و یبهیزه و شدوان تشتا خرکا بکتن حتی 40 سالی خود تعالی وحی بو پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم فرید کتن ان شاء الله اگر خود تعالی عمری بدته ما خود به دهاتی دا بچین جیانوی یادی تر دا کو بزانین پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاو جیانا خود کرد بزانه اگر بس توی فتره دا تو بزانی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی بوی بابا بی امر خودی کرد بو دیکاوی العمر 6 سالی امر خودی کرد مامیوی با پیروی العمر 8 سالی تمام کرد تمین تلدف ابو طالبی
الچل سالیه وحی بویت هیتن البیستو پین سالیه جنیت اینیتن اوان تشتیت هوصا ناویتو بزاني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم من قريش يعني وان تشتي هوصا عام بزاني وان تشتي اگر تو بخوا بگیری گلگ باشه شویری و هندی تو بترتر سر آوا بکی باشتره أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا استو استقيموا تراصوا اعتدلوا straighten the line fill in the gaps. صفت خراس كالرحمة الودي بوتو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضاه ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك. قالك شكرا إن شاء الله رب العالمين طاعة وعبادته وقبيل بكتن إن شاء الله. صلاح الدين Center Sunday School has registration from grade 1 to 7 on next Saturday August 3rd from 11 a.m. to 1 p.m. إن شاء الله حفتياتي أجر خدي تعالى حسب كتن دي أو كسي حسكت مد عيالي خابين تسندي سكول إن شاء الله صفة أولي حتى حفتي أوجست هيفا هشت سي هيفا هشت إن شاء الله ساعات 11 حتى إيك رجاء الشنبيه إن شاء الله ديل فيرين أو كسي قال خش كبره أو كسيش هس بكتي نساخ
اویدی چکو جارا کادی کووید یه درکویته و هندک خلکی توش بن یعنی او کسی بزانیت نساخه عذره هی کنه هی تمزگفته آن خود به چهار پنج روزه که خوش اویدی ما دا ضرر نگین یا مالو عیالت خوشی و خلکی دی ترجی انشالله خدای تعالی سلامتی و شفای بو همیا فرکت. Please, if you are feeling sick, flu or COVID, inshallah, do not come to the masjid until you recover. May Allah subhanahu wa ta'ala inshallah bless all of you. هر وصا مزگفته خوش بیر نکن خدای تعالی برکتی به اختت مال و عیالت ودا. Do not forget your masjid, be generous and donate for your masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family.